بسم الله الرحمن الرحيم. Jabir radıyallahu anh'ın ayet atqandığını uqtum dedi. Jabir radıyallahu anh aytadi, "Sami'atan Nabiy sallallahu aleyhi ve sellem yaqul." Peygamberimiz bunday deb aytib жатты. "İza dakhala rajulu baytahu." Qachanda adam kishi uyine kirse, "Fadakara ismallahi hina yadkhul." Kirib baratqanda Allah taolani estese, "Bismillah" deb kirse, "Wa hina yat'am." Jana tamaqtanıp atqan uchurda Allah taolani estese. Anda şeytan bunday deb aytadi deydi. La mabita lakum va la asha'a huna. Bugun sizlarga tünöy turgandagı joy jo'q, jana sizlarga kechki tamoq dagı jo'q deb şeytan anda jariya qiladi ekan. Demek kirib baratqandagı bismillah, tamoqtan atqandagı bismillah, demek şeytandan to'liq to'sat ekan. Wa in dakhala wa lam yadhkur ismallahi inda dukhulihi. Egerde uyga kirse, biroq Allah taolani estebese, jönököylönese, jön ele til menen bismillah deb qo'yish. Eger Allah taolani estebese, anda şeytan aytadi deydi, adraktumul mabit, anda sizler tünöy turgan joy taptыңар deb aytadi. Egerde Allah taolani estebese, tamaqtanıp жатқан учурда uyga kirgenden keyin, anda şeytan dagı aytadi, adraktumul mabita wal asha'a, ona sizler tamaqdagı taptыңар, jana tünöy turgan joy dagı taptыңар deb oşo menen oşo yerде tünöp tamagына çoğu şeriktеш bolup kalat deydi, egerde bismillahni aytpasa. Daça aytkanda urmatlı tuğan, eğer bismillah aytpay ele kire turgan bolsa, Allah'ın düşmanı, periştelerin düşmanı bolgan şeytanga turak jay, tamak aşını, tartibini tüzüp beret ekenbizde. Daça aytkanda nusrat kılat ekenbizde şeytangaç. Şönüktü? Şeytanga jardan bергenden keyin demek Allah Taala Rahmanды açуулantуу bolup kalat. Allah Taala narazı bolat. Allah'ın düşmanı. Allah Taala toң moyunду kılıp жүрө турган mahluk, belip turup karşı çıkan mahluk. Ağa эми тамак берип атсаңыз, ага үй жай берип кел, бул жака кир деп атсаңыз, Allah Тааланы наразы кылып атат, ачуусуну келтирип атат деген сөз да. Мындайча айтканда, ал адам үй бүлөнүн чыккынчылысы да. Үйдөгүлөргө чыккынчылык кылып атат. Эгерде мисалы үй бүлөнүн мүчөсү 5 адам болсо, бирөөсү эгерде бисмиллахны айтпай кирип кетип, төртөө тең бисмиллахны айтты. Бирөө бисмиллахны айтпай тамактанды, төртөө тең бисмиллахны айтып тамактанып атат. Бирок шайтан үйдөн чыкпайт да. Шайтан кирип кетет. Барбыр шайтан үйгө кирип алат. Баспаса жана башка азыгыны, башка өзүнүн мээнеттерини кыла берет. Ошондон бисмилла айтпай кирип алган, мындайча айтканда үйгө бир чыккынчылык кылгандай болуп атат да. Фериштелерди кетирип, берекени кетирип, берекесиздикти үйгө киргизип калган адам.